Bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođite kod nas na more, stvarno je super. Ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ne znam da li ste čuli, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže i meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno, svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao šta se desilo? Kao navodno krepale su komande na brodu. Kao šta je bilo gore? Kao kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa,